Te ei kuulanud konteksti, te lihtsalt vaid... Jaa, aga venelast ei saa üldse aru. Когда он говорил, а когда тот, который говорит, и он видит, что люди между собой говорят, для него это понятие, что его не хотят слушать. Так что, когда мы собираемся, это уважение. Вы выйдете, например, вам тоже хорошо будет, когда все смотрят, да, ты права, ты молодец. Так что мы должны научиться опять друг друга уважать даже в такой ситуации. Теперь самое важное, что не здесь собираться, у дома, с соседкой, и маленькую статью. Надо по капле вот, и ходить реально вместе. В соцсети это все интересно. Но на самом деле люди между собой синхронизируются только, когда они вместе, физически. Но когда это все кладется куда-то в интернет, это все теряет человечность. Сейчас идет самая главная борьба – остаться человеком или быть биомассой. А эту биомассу нужно и туда, и сюда, и толкать, и колоть, и все это. Так что самое главное – остаться человеком. Как это все творится? Надо говорить. Вот именно. Вот она что-то знает, она дает своим знать. Эти в свою очередь свои. Ну вот тоже надо. Ну информируйте. Ну, вот, вы же не сможете. Ehk siis mis ma tahan nüüd öelda, auväärt seltskond, alustage alati sellest, kes ei saa aru, tõstke oma silmaga näidake, et ei saa aru. Esimene asi, esitage küsimus. Näiteks, kas te teate tänaseks päevaks seda, et kui inimene on vaktsineeritud Jansseniga, siis booster on Pfizer. Miks? Kes? Kuidas? Miks on niimoodi, et kui sa saad süsti kätte, tõendasid 2 nädalat. Kuidas on üldse võimalik selline asi, et inimene ei teadvusta endale seda, mida talle tehakse. Ta annab allkirja kuskile, aga ta ei tea sisu. Nüüd veel kord, kui kedagi diskrimineeritakse tänu tema veendumustele, siis see on, nagu sina ütled oma kõikides nendes loengutes, see põhiseadus vastab. Ja kogu lugu, milline on sinu veendumus? Veendumus on see, et kõik, mida sulle räägitakse, ei ole piisav, et teha oma otsust. Nüüd veel kord, mitte arvamus ei ole tähtis, vaid veendumus. Veenge ennast eelkõige sellest kõigest. Seda infot on sellises koguses, see on tohutu kogus infot. Ja ühed mängivad sellega täpselt niimoodi, et me oleks ikka omavahel üks valed, ei sina. Me peame mõistma ja edasi minema. Edasi minema aru saamas, et meil ei ole nagu võimalus lihtsalt kogu aeg omavahel rääkida, see on energia. Mõista mõlemat poolt. Sest selge on see, et minul on mitu sõpra, kes on saanud vaktsiini, aga nüüd ta ei julge oma emale külla minna, sellepärast, et ta käis kuskil külas ja nakatas. Ja nüüd on ta vihane, et kuidas niimoodi, et te ju lubasite, et ma saan vaktsiini ja ma saan emale külla minna, kes on vana. Ehk siis jällegi kogu see hirm on vaja 2 jalaga, ma ei tea, kuidas see vene keeles on, 2 jalaga maa peal. Да, но это значит то, что надо... Твердо надо стоять на земле. Твердо надо стоять. И самое главное, надо у всех по возможности близких, родственников терять страх. Они вселяют страх сейчас, когда декабрь будет самый тяжелый месяц. Смотрите. Они уже пропаганду делают, останутся, собирать продукты, если не будет электричества, не будет отопления. Я вот после решения финальной, мне там написано было, что надо обратиться к правлению, что они отключат трубы, что тогда надо будет поставить на улице туалет, и снизить воды. Люди паники. Зачем они это видео показывают? Сейчас была по ТВ по новостям была программа, где тоже говорят, что не будет, может быть, это не говорит точно, не будет электричества 2 недели, как нам тогда жить? Вот Абхазия прожила, давайте сделаем с ними мост и посмотрим, как они это прожили. Они пугают людей. Теперь, внимание. Чтобы терять страх, надо создать эту информацию. А как, вот если это будет, как вместе, потому что там уже очень важно, кто твой сосед, как он себя ведет. Так что на месте, koha peal on vaja sul reaalselt nende inimestega edasi olla, sest ei saa koha peal annab olla üksteise jaoks vaenlased. Конечно, поэтому если не будет ни
компьютеров электрического, не мобильных. Я написала вчера, встречаемся все здесь. Я написала всем, что люди, чтобы не теряться, встречаемся. Теперь смотри. Думаем, А теперь, идем в магазин всей толпой, идем греться на тонке все вместе. теперь смотри. Нет, не дай бог, это не дай бог, может этого не будет, не дай бог, это же война, ребята. Это же наши дети. Ну так и сейчас идет война, Сейчас что не тоже идет война. война, да, такая. Tänaseks hetkeks on Eestis juba seadus on jõustumas, mis tähendab seda, et ka rahuajal võib vara ära võtta, võib söögi ära võtta. Да, See juba on olemas. да, если у тебя сломана тушенка, то к тебя придут и tema esimese sõnada elada Eesti ei ole. 2006. aastal kirjutas Eesti riigi kirjutasid 10 000 Eesti kodanikku oma kodudest välja. Mind kirjutati välja oma eramaja. Тут 10 тысяч дома сидят. Töö Soomes. Ma ei elanud Soomes. 10 тысяч Mu эстонцев pere дома oli сидят. siin, lapsed, kodu, kõik oli siin, aga ametnikud kirjutasid, mida on ametnikud saadeti teavitusele, seoses sellega, et te pikalt suudate. Ükski seadus ei tehti, sellepärast, et meil on sellised ametnikud, kes tühistavad kõige nähtud. Kuule nüüd, ma küsin su käest. Seadusega kehtib, kuidas meie peame käituma, kui seadusega kehtib. Hangud võtad. Mina võtan. Jah. Ah, sina? Mina ka. Võtame siis. А что это такое? Viile. Meil ei ole ju Eesti Vabariiki enam olemas. Veel kord nagu küsimus. Надо без драки, без войны решить эту проблему спокойно, если народ вместе, не надо войны. Это война, это никому хорошего никогда не приносило. Нужно умом и головой. Selle jaoks ongi vaja, oleks mõiste. Мы должны какие-то свои сообщества делать. Обязательно. Самоорганизовывать. Абсолютно. Но не кровь. Кровь здесь не будет. Абсолютно. Они нас загадят. Чем больше будет тех, которые будут стоять вместе, смотрите, что в мире творится. Португал, Saksamaa, Да, но это нигде не говорят и нигде не показывают. Ja И в järelikult Фейсбуке on тебя vaja omavahel снимают. näidata seda. Да, а это Sa везде, näitad, да. vaata Saksamaal 100 000 inimest. 100 В 000. какой-то стране полиция и военные вышли вместе этого гнета. On ka seda. Они тоже поддержали Austraalias on народ. veel Да. hullem. Поддержать народ были на Info стороне народа. on vaja näidata, et see on võimalik. Это возможно. Мальчик в кафе же в МЭМ показывает, что возможно бороться. Да. Järelikult on vaja veel kord nagu koos ja koos. Kokku tulla, mõelda, otsustada. Но почему Otsused täide спортивная viia. Спарта есть, которую закрыли, они kui снова sulle meedias kirjutatakse jälle, et maailma rahvastiku, oota, kuula nüüd, et kui maailma rahvastiku on kavatsus vähendada 3/4 võrra, et praktiliselt jääb ainult 1/4 alles. Ja see öeldakse veel seda, et seda kavatsetakse teha nii vaktsineerimiste kui taudide ja kõike sellise. Ja kui siis inimesed sellest aru ei saa, et see on suunatud suitsiide. Kas sa oled 1/4? Mina olen 1/4, mina ei ole tegelikult süstitud ja ma ei Sa oled kavatse ka. 1/4, kes alles jääb. Ja Järelikult sa eos ütled juba, et oota, 3/4 sinu ümber läheb ära. aga ongi, vaata praegu küsimus on, et mul on praegu selline seis jälle, et mul oma laps on 40-aastane, tal on 4 last, kõik nad on süstitud ja mina võin uhkusega ütelda, et mina olen vähemalt seda tunnet tundnud jälle, et ma olen vanaisa. Aga kas tema, minu poeg, võib kunagi seda tunnet ka tunda? Kui see süstid ja värgid nii ohtlikud on, nagu te nagu räägitakse. Sa panid tähele, ma alustan sellest. Inimeseks jäämine ongi see oluline. Inimeseks jäämine ongi vanaisa, lapselaps kasvab ülesse
Sa näed seda? küll, aga tead, kui siin on sul 20 inimest ja väljas on 0 kraadi, eks meie ei suuda siin selle 20 inimesega kellelegi seda asja. Ma ütlen, ma sõdisin Eesti riigiga 2012. aastal. Ta küsis mu käest mitu korda, mul oli võimalus tegelikult, ütleme, rahvale midagi ütelda. Lõpuks me võitsin, aga seda võimalust ei anta meile. Но они поняли, что их обманули. Они сказали, не на третий, не на какой пойдут. А вы знаете, что Очень много таких. Очень много таких. Очень много таких. Но с ними на том месте опять можешь же говорить, что, слушай, весь все творится дальше. Они же понимают уже, Нет, что... они уже понимают и переходят на сторону этих. Только вот непонятно, почему нас назвали Вместе же надо. антиваксеры. Мы же не можем назвать темных людей неграми. За это нас могут посадить. А почему нас можно обзывать?